Ne tako davne, 1984. godine, američki pronalazač Chuck Hall je odštampao prvi trodimenzionalni predmet. U pitanju je bila šolja dobijena postupkom stereolitografije, odnosno stvrdnjavanjem tečne plastike pod dejstvom UV laserskih zraka. Ovim je započeta 3D revolucija, koja je za nešto više od 3 decenije iznedrila više različitih tehnika aditivne proizvodnje, koje omogućavaju štampanje ne samo predmeta od plastike, već i drugih materijala, poput metala, keramike, betona, pa čak i čokolade. Osnovna karakteristika svih tehnika aditivne proizvodnje je to da se objekat formira dodavanjem materijala, to jest nanošenjem materijala u tankim slojevima. Po istom principu gradi i priroda. Pomislimo samo o načinu na koji se formira sedimentna stena, kreira biser školjke ili razvija stablo drveta. Sve počinje od ideje, koju je potom potrebno pretočiti u digitalni 3D model, što možemo učiniti primjenom softvera za 3D modelovanje ukoliko želimo da kreiramo originalno dizajnersko rešenje ili pak primjenom 3D skenera ako nam je cilj da iskopiramo već postojeći predmet. Nakon što smo definisali 3D model, softver za pripremu štampe deli model na hiljade horizontalnih poprečnih preseka ili slojeva, na osnovu kojih potom štampač gradi objekat sloj po sloj. U zavisnosti od vrste materijala i metode spajanja materijala razlikujemo više tehnika aditivne proizvodnje. Pa tako, na primjer, FDM predstavlja najčešće korišćenu tehniku za proizvodnju predmeta od plastike. Termoplastika se nabavlja u formi dugačke namotane niti. Nit se odmotava, prolazi kroz usijanu glavu štampača koji je topi i lepi na tačno određena mesta na podlozi. Nakon što se plastika ohladi i stvrdne, štampač nanosi naredni sloj materijala i tako sloj po sloj sve dok ne izgradi ceo objekat. Prednost ove tehnologije je niska cena kako štampača, tako i materijala, a nedostatak nepreciznost i spora izrada predmeta. Stoga, ukoliko želimo da kreiramo plastični predmet veće preciznosti ili hoćemo da upotrebimo neki drugi materijal poput keramike ili metala, kao što je na primjer čelik, aluminijum ili titanijum, mi ćemo primeniti selektivno lasersko sinterovanje. Ova tehnologija 3D štampe koristi materijal u prahu. Nakon nanošenja tankog sloja praha, uključuje se laser velike snage, koji topi prah na tačno određenim mestima i time stapa prah u odgovarajući oblik. Potom se nanosi naredni sloj praha, laser ponovo uključuje i postupak ponavlja i tako sloj po sloj sve dok se ne oštampa ceo objekat. Iako je 3D štampa osmišljena u cilju brze i jeftine izrade prototipova, ljudima nije trebalo mnogo da prepoznaju mogućnosti i primene ove tehnologije u kreiranju finalnih proizvoda, kao i izradi unikatnih i personalizovanih predmeta. Kako ova tehnologija omogućava izradu predmeta kompleksnih geometrijskih formi, koji inače ne bi bilo moguće proizvesti nekom drugom tehnologijom proizvodnje, ona daje ogromnu slobodu u kreiranju proizvoda, pa samim tim postiče kako inovativnost, tako i kreativnost dizajnera i inženjera. Stoga danas možemo vidjeti ceo spektar pravih umetničkih dela u formi nameštaja, nakita, obuće, pa čak i odevnih predmeta izrađenih 3D štampom. U arhitekturi i građevini 3D štampa ne samo da omogućava brzu izradu maketa, već i štampanje betonskih objekata slobodne forme i teksture. Prema određenim predviđanjima, 3D štampači će odigrati glavnu ulogu u izgradnji objekata kako na Mesecu, tako i na Marsu. Međutim, ne postoji oblast u kojoj se više očekuje od 3D štampe od medicine. Ova tehnologija proizvodnje se već primenjuje za izradu personalizovanih pomagala i implanta. Mada 3D štampa organa zvuči kao naučna fantastika, sve je više uspešnih istraživanja na tu temu. Aditivna proizvodnja predstavlja ozbiljan potencijal za industrijsku revoluciju u različitim industrijskim sektorima, poput automobilske industrije, avioindustrije, robotike. Međutim, industrijska primjena ove tehnologije u proizvodnji finalnih proizvoda zahteva sistematsko razumevanje dinamičkog ponašanja kao i zamora materijala kod 3D štampanih delova. Stoga, kroz realizaciju Amadan projekta, istraživači sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu ulažu velike napore da ispituju zamor materijala 3D štampanih uzoraka, kao i uticaj različitih postupaka završne obrade na dinamičko ponašanje delova.
Kao važan rezultat ovog projekta biće oformljen digitalni repozitorijum u kome će biti prikazana pravila dizajna za postizanje optimalnih dinamičkih karakteristika delova dobijenih aditivnom proizvodnjom, koji će potom koristiti inženjeri i tehnička lica širom sveta. Kuda će nas odvesti dalje istraživanje i razvoj aditivne proizvodnje možemo samo nagađati. Možda će u budućnosti 3D štampa postati dominantni vid proizvodnje, koji će nam omogućiti da gotovo svaki proizvod prilagodimo ukusu i potrebama pojedinca. Ono što je sigurno jeste da će ova tehnologija značajno doprineti ostvarivanju punog potencijala čovekove imaginacije, kreativnosti i inventivnosti.